لباش باسی روژیا ایرو درباره هبونا داعش و پیش روژاینا دمره پشتی شر موصله و دست بکرنا شر رقه هروها ناکوکین پیکانینا هزکش با کنترل کرنا رقه و مجاری مدگل دکتر ناصر حاج منصور شورمنده فرمانگاه گشتی حسده جقامشلو و يتقال مدى بهروها ج أنقرة مظهر باقدي أنظام جواتا يا آك بارتي أنقرة ويتقال مدى دسبيكي أمج دكتور ناصر دسبيكن دكتور إيرو هسده کنگره کاروجامگری درباره آماده‌کاریان ین رقایه لدار خست آماده‌کاریان ین شر گشتنه چه آسته؟ سلام و حرمت جواره و حمی تماشاوانی تلفزیون واره پیش و ارید کنگره روزنامه‌وانی ده هات اشکره کرن گیدی گاوی حاضری یختا قراره جبو رزگار کرنا رقای دست داعش یا جبو شرکی لدیجی داعش در رقای ده و جبو بگه و حمله هانه هنکی به موسلی رو دوام بکه اف قراره هانی هاتیه دان ancak پیش حاضرین دريجن نتني هما شرك ويد دست بيبك ها حملاقه يعني مركاري بيجي قاوا عول دبي حمله هاني دست بيتك اوجي عزل كرنا رقاي بالتواي ياختا چمبر كرنا رقاي تواي در دوراوي بيقود كرن بفي هاوي حمله ويد دست بيبك هسده حتی چه خیسی آماده جالیه چک جالیه تخطیطه پلان هاتی دانی محقق هسديج رجع ولد اعلان كريد وثيقه خوي سياسي دق او هي زكاه فيماني بقوارسيونانا من التويره لديجي داعش وبهف فيماني بهندري تنسيقه كده كاردك اف تنسيقه هاني شخوا جدا مقدريج دوام دك جي هندري شر دنافا روج اواد وحتى من بيجي دق دوام كل هندري تنسيقه جديد هبو تو مشكلات تنسيقه دوي هيرتنا از باورم حاضري حتى استك هاتن كرن لأف حاضري هنا دوام دكن نت تمام جي دوام دكن ancak هذي قصدي وك هذي قصدي بخوا هذاك بروفيسيونال هذاك سبوت كرد شر قالك شر داعش زي ده مشكلات كوي جديد ور هيتنا مسألة تسليحي هي مسألة هنا از باورم اوانا جي دويده هنا جوهرتن تد هنا كاف فيج آبيدن تد هي اواجي سروي اساسي شخوا قاوا عول جبي حمله سرويها ويدس بيبك بره دكتور تقال من مين از بره خب دم انقره جم مظهر باقلی اندام جوات آک پارتی انقره سخوازم زانبم درباره دانستاندن و داویه نبر امریکا و ترکیه درباره هماهنگی و اگرم بجداریا ترکیه اب دانستاندن گشتن که کاک زهر والله از بيجم كي يعني الفترة قدمايني تركيا وأمريكا ده لبلد تزاني كمشكلات وقت كازو دافته هي او نقاش كل بوي دو تشتا چهد و كسي چكدار كسي شردار كو أمريكا الپشوان دسكن لبلد تشتكي ديجي دبيجي كو او كسي كل تركيا تشبسا دربه كري او رشاجي او كسي آجي الوه داره لأمريكا ته پارز کرنه محافظه کرنه از دبيجم يعني جوه مسئله دا نقاش کو چه بو وردا دا لبل اپراسیون کل دیجی داعش چه دون و چاقه دبر وقتا کوان نقاشانه هاو لبل ادویجن به هزه کی به اتفاق کامزن ایرش چه ندون یعنی الدیجی وان اپراسیون چه ند کرد لی وقتا کو به هفرا مطابقت چه کرد جو مطابقت وردا داجی لدیجی داعشه لموسلجی لرقیجی بلکه ل دیجی لحرم دیجی اپراسیون امریکا و ترکیه به هفرا چهت کردی بله اووانا کو به هفرا اتفاق وانا کو به هفرا هی نه اتفاق که من زمان بره ویجم اتفاق که نیه جبوی وی هاوی لازمه که چشکیدن یعنی مری عجب آرمان جوان چیه لازمه که چشکیدن او پیشتاچو مری و چاقه کانو ول سر تشتکی ببیجه نها گوتم پر نتشتکی کولوی لبله آکو از کانم داوی را ببیجم یعنی تشتی که هم کانن زرال بکم وایه Türkiye dibêje ku ez li vê heremê kesê çekdar, kesê şerdar, kesê ku em bêjin hemvelatiya tade lê dikin, em lê ku ji memleketê xwe bar dikin, koç bar dikin, darine dere aktorê werganî heyî ku kî dibe bira bibe, dixwazî bira em bêjin evêkî yani xwedî diwalekî we, dixwazî bira em bêjin kes
کەسێکی مەمەسیلی کەسێکی پڕاییوە یا کێماییوە قەت ئەو تونەنە جودایی ji بۆی مڤاتنەنە ئەس دژی وان بسەکردم لێ بەلێک و هەونە تعدێ li min dine li memleketê min dine li Tirkiye dine ji bo vê havê dibêjî ku ez va tiştana naxwazim li vana bibe em dixwazin ku operasyonekî çê bikin va ewana va aktörê ku zirar û tehdê li va heremê û li Tirkiye dikin ez vana dixwazim ku bisekinin. Tiştekî dijî dixwazim bibêjim lê belê dibêjim heya nîha nîqaşa kudmayînê Tirkiye û Amerîkada berdewam dikir. Tirkiye dixwast ku sînorê xwe pêrezandinê hîn li ne em bêjin li sînorê xwe nêzik bisekinin. Sînorê xwe dûr dixwazu ku çê bikira. Kanû kullir evekî muhafezakê dîwarekî muhafeze çêbikî lê belê dibêjim niha bi hevra mutabekat çêkirine ku tiştekî werganî bi hevra kanine bimeşîne. Belê ez ê bi carkê dijî vegerim cem ji bo bêtir em zanibin heya çi qeysî gihiştine yan jî nêzîkî bendê rêkeftinê derbarê beşdarîkirina Tirkiye di vê operasyonê de ez xwazim îşare ama ji bo yekê bikim rêbwar Babekeyî şerezat peywendiyên navdewletî jî li stüdyo tevlî me dibe derbarê her operasyona Reqayê kakrêbar tu xêr hatî nakokî we gozanin nabera Emerîka û Tirkiye û Hesedê de heye Hêzên Sûriya Demokrat derbarê operasyona Reqayê ev nakokî bêguman û bandorî tesîrê bike li ser operasyonê lê wê çi astî de Emerîka karibe van hokakiyan nêzîkî hevdû bike çareser bike wê çi ixracê jê bibîne. سپاس حقیقت امریکا ل هولت خوی سیاسی و دیپلماسی هولاوی اکدک و یعنی نوعک ل بجین توافق کا سیاسی جبو چاره سر کرنا کا وی کریزی چونکه سیاست در به امریکا وسا تماشای و بابتت که او کریزه که دنها دا امکان زور هيك وعرقلك مزن بردم بروسا ارزگار کرنا رقه شی به او چا امریکا رول خو بلزه سیاسی و دیپلماسی چا او رگه چاره سری که ببین توجبوی که کو ترکیه بکاره بجداری بکه پروسه رقه و يعني امريكا جخ سيرفي امريكا رشد سيرفي عندك كو تركيا بجداري بك الاليه دي امريكا بيوسف كو ارتشا كرديه وتايبتي هسده او جبل كو رولي واني برشاف محاربه داعش لسوريا اش بروي چند امريكا هولدكو توافقه كي چبك او چاوا او چه میکانیزمکی سیاسی بگیرد برکو آلیتی سیاسی او نزدیک دبن پیکانینا هف پیمانی بین جی توافقه که شکا مازنش بین ترکیه و بین سوریه بین حسدش برکو کو ترکیه دبینه حسده و هزکه یا خو گروپا که چک داره کاریگری که نرینیه هی سر برجواندی ترکیه لدوره و هر واسه سر آسایش نتوی ترکیه اجبر بو ترکیه او پرسپرسک استراتژیک حقیقت نک پرسک تاکتیک اجبر و چند ترکیه از بینم کو امریکا نکاره و توافق شکه د پاشک شبکه لیبل یا بو امریکا لکوتای دا گرینگ او کو تعاملک فرمید که ترکیه بکه لوی چند از بینم کو حسده دوره د کمتر بجه پروسه رزگار کرنا رقایه بله از فکرم جم دکتور ناصر لقام شلو دکتور تدبیجم آمادن بریان هاجی هون آماده بون شر بریان ها گوکریه هون دیسا کیون کارن بردامی پی بکند باوریات ده هزن ین سوریا دموکرات کو بچند هزارات دن اسکرن نزدیکی هزن چکداری انتوای روجاوا لگور هن جدران هیا 20,000 چکدار هیه هونه کاربن وان هزن گو آماده کرنش بو رقا هون درباسی باجار رقا ببن بتنا سریخو هون کنترل بکن اینها مسئله نه او هونه کاربن یا کاربن مسئله پروژه و محقق هنه بالاساس گرک مروی باش ناس بکه اف حاضریه گنهاتین کرن نه تنه جبو حسدتی کوي هناك هزي منطقي هرمي دنجي گرك بين چكرن هناك هزي خوجيه جي بين چكرن رقا باجارك مزنه باجارك عرب بتيت فراني اون لیستوک مزن و سر بین چکرن و اتهامات مزن بین چکرن جیبوگا هزي منطقي بخوا تيكمن رقايدج بروي هاوجي هنا حاضريه دنوي بين كرن وان حاضريه هانه هنا دوام دكن هندري وان حاضريه ده از باورم قصدي دكاره عنجا اتخوازن فكر بسر هناك نقطه دنده بله کرم بک
اوجي مسألتها تركي بري قوم تكفن مسألة تركي ده كاك ناصر جبوكو ام بابته وين دانكن انها الموصله جو شركه الجور تشافديران بشرا ناس فيكتور بجيار رقايا رقاد بزحمه تربه 100,000 تشكدار هنا هيزن تشكدار هنا جو ايريشي باجار دك نزيكي 100,000 حياكو كاربن الجور بلانا دانين جو جبوكو موصل كنترول بكن بالكاريا هيزن هبيمانان للرقاجي وني كاربن 100,000 دقال هيزن جو تبحث كن هم كاربن بدن هف براي دلال سياسة حزاري هجومي رمادي كن مثلا نهج ماره قناعتي مدى مثلا يتهليك نوعيته مسألة تكتيك شر مسألة كارب كنترول كرن تكتيك شر كارب اف قوته هاني براستي اكتيف وكتلاك كارب حركات بك هقواس قوتي داعش نفسي 1000 و5000 در قاعده قوتي اهري مزن بيج قوتاوي جرا قايبه تر من بجيدبو ديسا قصد غاريبو او توازن هاني شي بكرا خصوصا ام ديسا شي بيشن حاضريه جبو رقاي حاضريه درينا شيفن حاضريه دوام بكن قال قوتي عربي هزي عربي وبين حاضر كرن او هزي عربي ويتك رقايده و قصد جير ال كاربن هزي يبقى اف فصيلين عربي او اناوي بيتر شر كان فيها ويده هون هسدا درباسي ناف باجار نابه كاك ناصر نعم موري نقولتي دناف هسداجي دي قال لك فصيله وكتيبه وقوات عربيه ودرباسي الرقابه بن هجمارا داعش قوتي تخمين كرن ناف باجار دش قاسنا دكتور اللي قوري قناعتي ما شو داعش سيماك بايتختك وانايه وبلكي بحضاره ونفس الحضاره بلكي 6,000 10,000 قواتي هبل بشكل هانيه تبقى تاكيدك امريكا بكن جو رقمي انجغ ديسا ازبيجم وقتاga هندوري تنسيقك مزن بهزيه فيمان وهزيه جوير تشيبه از تجاري بورناك مثلا زحمتيك جدي وتشيبه هاجر براستي افهز بهناكي قوردينالي كاربك بله دكتور دقال من بميناز بري خوب نما قرار جارك دي جم مظهر تبحثا ريكفتني نابرا يانجي دانستاندن وهولين ريكفتني نابرا انقره واشنطن كر تركي هاجر في جاريجي وك موصل نكاري بو بشدار بك وتهلوست هبه يانجي وك موصل بهلوست درباسبه لكي وضع براستي يعني الموصل ده يعني او كنت تبيجي تركيا يعني چیش که جوی جداتی ریج رقی جداتی ریج بوی چیش بوی کو تزانی ام بیجن يعني پر لهرمي موصل الفتى تركيا وبورا ديرو كده جي او وكي ديجي باجتماعي جي قال لك يجي رقي پر جداتی يعني جداهيا چه اوبراسيون جداوی اول ام بیجن مثلا همان نزدیکی جه 4 پارک ملکی و داره تاپی موسله آلسر کسی کل ترکیه یعنی جداوی پرمزنه و که دیجی یعنی دیرو که دیجی مشکلات کامزن بود دو وقتا که پیمانه لوزانه بی موصل بله اوایات فهم کرن کو ترکیه حتان هاجی بجه موصل ولایت کا عثمانی بود پوزیشن موصل کیجی بجدار نکرد یعنی جه پر جداتره لبلا از بیشم جبوی وهاوی یعنی وقتا کل موصله پر کسانه یعنی ندخواستن که ترکیه ده اپراسیون ده وره خوینه لبلا از بیشم ایسا خواستن خوا لبوی رقیجی نابیجن یعنی نکام ببیجن ل ترکیه خواهی کو لبرجی وردین لبوی هاتین دینا خواهی تو خواهی کو یعنی دو اپراسیون ده جبوی چه وردین جبوی کو او کسی مثلا خواهن دموگرافی وی بگوهرن او کسی کلور آستانگی چیز که کسی کلور نحقیل حملاتی و درنات کن نخواهد کچتی که ور لور ببا یعنی جبوی وی هاوی نه کتش جبوی چتی که دنی برجواندیه ترکیه درقاده چیه کاک مزر هگر دنگمت که برجواندیه ترکیه درقاده چیه ترکیه درقاده اب کسی کو یعنی جهاو من فرکسان امزانو کد برده اتنیکیش هف جداتی پرن ام بیجن مسلمان سنی هنه کسی دین عرب هنه کسی کرمانج هنه کسی ترک هنه ترکیه دخوازه که اول ترکیه لور هونا ترکیه وایه نها امزانن که اوا مرکز داعش رقه لبله حیانی که نهانی
كوفا أواكو أميجن أفابيه و چتي داعش كو أفابيه حيان إنها زور الظلم بريل تركيا كريه لبر تركيا خازا كو وانا يعني خب بارز نجبوي بهاويل ورته دينه يعني جبوي كو اوپراسیون کل دیجیوان چک. بله. لیوا کم زنن نلسر سینوری ترکیه درجاهیا نزیکی 100 حیا 150 کیلومتر دوری رقایج سینور. اوپراسیون چک که عقل و فکر و رمان ور عقل ور ام بیجن اوان قرارگاه اوان وره. آدویه تشتی که دیجیه. ترکیه نخوازه که او کسی چکدار کسی کبراستی یعنی ام بیجن یعنی دخوازم که تعدیل ترکیه بدن نخوازه که کسی دیجی شونه وان کبه. بله. یعنی ترکیه بیج نخوازش بوی هاوی ترکیه لوره یعنی دو آرمانجه خانه یک نخوازه که داعش لور ام بیجن لدیجی ترکیه اپراسیون چه بکوار لور شهر خونه برجینه نخوازه که کسی که دینش داعش نه جداتر به نوی که دور دا ور دینه بیج نخوازه ترکیه و نه راضیش بوی هاوی لوره. هزن ين چکدار ين لدفری هنه بن گلک نافا یک هزن سرکی هستدی لوده که هزن سوریا دموکرات شما ترکیه هگر آرمان جاینا نهشتنا داعش به دگل به هزن یا هفت پیمان امریکای دگل تنسیق و هماهنگی ناکه. يعني تركيا ادبيجم كي يعني اول خا كنا تشتكي تعداك اللي كسكي بك يعني بجبي بهوي ننا براستي از برزانم کو پر جارانه کو دبیجن یعنی ترکیه کو کرمانج ل درکی تشتکی چی بکن همال دجماندت هیچ بان رادکات تشتکیوانی تیگوتن از برزانم کن ورگا راست نینه ترکیه اوا خا کو تورا یعنی جه ام بیجن آستنگی دبینه جه تشتی اپراسیون کل وردکه براستی نه تشتکی پولیتیکه تشتکی ام بیجن جبوی پارێزاندنا مملکتی خواه جبوی پارێزاندنا سیاست خواه یعنی نتشتکی وکی دینه بله او ترکیه دخوازه که هزی ام بیجن ایل به داره ایل لوکال یعنی ای کل به داره همولاتی و درنه و هزیانه که چه کرنی رق هزی که لازمه کلی هون یعنی که مریل دموغرافی و این همولاتی رق انهرت نازمه آد بندستی که دوه یعنی لازمه که کل ور پیش داورن یعنی کومریال سروی فکری هم زانو کنها کی ببرا هم بیجن یعنی دخوازی کوبر دبن دستی خاک کومریال بین هرت جداتی تیده هیتونه ولی هم جورده دونو جداتی کم ازن تیده هیا یعنی ترکیه نخواسته کتشته کیوانی موازنه و درانا هم بیجن موازنه که کسی هیزانی لشکری دبن دستی خواده دیونن و کسی که همولاتی البرهنی هم بیجن قومیش هف جداتیر تشتكي واني موازنه كوانيه نا ام بيجين معادل چه نبه مثلا كل بيت داره عرب هنا لازمه كو هيزين ام بيجين عربا مثلا كل جيكي ترك هنا هيزين تركا كل جيك كرمانج هنا هيزين كرمانجا لبلد وي از كرمانج از لازمه هيزي و اوانا هرما گياد بند استفاده ببینم و تركيا و قبول ناكا يعني جبوي في هاوي مشكلات چه بيه بله بله كاك مصرنا رينات گهشت از جارك دبم جم كاك ربوار لگور نقشه یا سیاسی یا میدانی عسکری گم دبین در دور رقا آماده کاری تکرن اف هزا گوت دبینه و گو دکتور ناصر قامش را آماجه پیکر اعتماد دوانا نلسر هجماری پشت به هجمارا مزنگری نادن لی تکنیک نین جدا دیب کار بین باوریات ده و کاربن به تناخوا و خطا گودانینه پلانا گودانینه رقا کنترل بکن یانجی و زحمت به نسبتی موصله از بری برسواوی بسیارا جنابه تبدم بسیارا کرد که رقا چه باخک هیج بو ترکیه از بینم بجداری کردن ترکیه رقا تمام پیچوانه بجداری کردن ترکیه لموصل رقا جبو ترکیه او پیوسته او ترکیه دنها ده پیواجویا سیاسی نهاکو ناوچه تد برا پیوسته کو دوری خوی وکو زعیمه که اقلیمی ببینه جبوی کو تعزيز اوي دوري بك او فيات بيدفيد بينك دور هبل الرقايه او ياد وي وقتا كو تركيا بجداري بك بروسا رزقار كنا رقايه او معناوي دتكو هبونا تركيا لسوريا الاينده داد بت هبونا كا ديفاكتو يا سيجي اوكو هبونا تركيا لويدري استنگاج بر پێشڤەچوونên پرۆژeyên Kurdî li Rojavaya Kurdistanê çê bibe em zanim ku reqa nêzik e tixumên nêzik heye ji gel ناوچین کردی هر وساج گل من بجه گل باب و او ناوچه استراتژی حیوی از سبارت به بسیارا جنابت البروی کو آید پروسارزگار کرنا رقای
زەحمەت بەیانە ئەس بینم و بەروەی بنسبة هجمارة جو إيرو آمادة بله. كارجر تكرم بله. ئەس بینم و ژبەروەی هەندێک و داعش لە مووسڵ هێدی بەرەو نەمانێت شێت مەسەلا مووسڵ دەستپێکا نەمانە داعشە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەم زانین و دیماهیک نقطە استراتیژی بوونە داعشێ لە ڕقایە ئاستەنگێن مەزن چێبن لێ بەلێ بەراورد و ڕووی تەکنەلۆژیە سەربازی بە داعشە ئەو جۆرە چەکێت و دەست هاوپەیمانە و دەست چەندین هێزی سەربازی هەی لێرە ژمارە ڕێژەیە بێژین چەکدارە داعش ڕۆلێ خۆ نابینێت بەلکو ئەوە و حەسما مەسەلا ڕقایەت کە مەسەلا چەکە و جۆرێ چەکیە ئەم خڕزانن و هەم ئەمریکا و هەم رووسیا و هەم تەواوێ ئەو ئالیت سیاسی ناوچەیی ناوخۆیی سەر یەک نقطێ متتەفقن ئەویش ئەوەیە و ڕقا بێتە ڕزگارکردن دە قۆناغا نۆهادا خڕ ئالیت و بەشدار لە ئالۆزکردنا دۆخە سووریە لە ڕووی سیاسیەوە و لە ڕووی ئەتنیکی و لە ڕووی ئەمنیەوە خڕ ئەف ئالی خڕ يعني متفق سر هندك ومسألة داعش لسوريا نمينا هروك شوا متفق مزكو داعش لعراق نمينا گرنگ نینش امریکا را گوچه حزب بجدار بیا گرنگ آرمان جای به پیکانین دوید بشه اجبوي امريكا دنا هذا او تفيد اداره ملف بكت اداره ملف اللي روي سياسي ودبلوماسي بك امريكا نخازه ياخو اداره امريكا دنا هذا نخازت كو ادارات دوسيه كبكت وكا رقه وكو موصل اداره کا سربازی به امراض سربازی بلکه اداره کا دیپلماسی و سیاسی کرد اواکو آستنگ چه دیگه کو بر لهمبری رول امریکا لسیاست در باره کو سوریه و عراق و بتایبتی سوریه مثلا اواکو من باس کل دست بکا آخف نت خدا اواکو امریکا حول خود دکو هم رول کرده هبه لويتشنده وحسده ويبقى وهمجي رول تركيا هبا چونك تركيا بو امريكا زانه او تشيكرنا تيكليه روسيا وتركيا او خو باندورا خو مازنده هبا سر البيونديه امريكا وتركيا ده قناغه باز داعش ده البرويتشنده امريكا دزانيكو بيغا استراتيجي جو استراتيجي تركيا چند الروش حالاتنا ورس او نكاره رول تركيا ياخذ داخوازیه ترکیه لدنها دا لبرسا داعش لرقای پشگو بخا لبلت حول دیپلماسی حول سیاست امریکی بردوامه حتی وی گاوه امریکا نکاری بو کو سرکفتن جوی چنده دا ببینه بس از بینم کو حتی بری پروسا رزگار کرنا رقای امریکا دفعه گره کو میکانیزم تازه سیاسی دیپلماسی بگیریته بر کو بکار بکو توافقه گیچه کلوی چنده بیشه نزلال به میکانیزمایا این نزلاله از بینم کو او میکانیزمت کو محاولت کت امریکا بگیریته بر اوی کو هزت حسده یپک امزانن کو یپک بشکل هزت حسده او تنی او هزن عربي لحسده او محاوله بكتني جوان استفاده بك بشداري بك لبلكو تركيا شي حساسيتك سياسيين نتجهزت عربي اويكو بو تركيا جي نيجرانيه راسي هزن كاكربار از فرهي از وگرم من سروي بابت فرهي مي باخمز بري خب مقام شجاره كدن جم دكتور ناصر دكتور دوی شريده امزانن كو هزن ناف دولتي ببرجواندي بشدار دكن هزن ین نافخویی به برجواندی بشدار دکن برجواندی گو دما دگین هفدو هف پیمانی تم پیکانین نابراوا و امریکا ده کی مرج لپشیا اید دانیه جبو دست پیکرنا کنترل کرنا رقه برای دلال دست پیکا چیگرنا هزن سوریای دموکراتیک دو وثیقه خوی سیاسی ده بلگا خوی سیاسی اساسی ده هزن سوریای دموکراتیک اشکره کر گاوانا به هزن هف پیمان سرپرشتیا امریکا ر هندره اتفاقه که ده هندره تنسیقه که ده کار دکن و به هفر کار بکن لدیجی داعش و دیجی حمی ریخستنی تروری اول دنگلک بدگر سروی اساسی مسألة نتني برجوانديك تني جبو رقاي هنا أري جبو رقا هناك مشكلة هبول تفدمي أشكال كرن قلت مسألة سياسي آرام شاكردا سياسي ناس كرنه مسألة مناطقي هاتين رزقار كرن بين باراستن مسألة تسليح كرن يعني شكرنا
هێزن سووریای دموکراتیک و هێزن یەپەکێ دوی شەڕێ لەهەمبەر داعشدە ji بۆ ڕقایدە بە ئەو شەڕێ بەرێ ئەو تەسلیحا بەرێ محقق وێ چێنە بە شەڕێ ڕقایێ وان شەهانێ گشتی هەنە گاv هاتن ئاوێتن ancak meselenin din derdikevin ortede ew jî jê hinekî meseleyê Tirkî ne hesedê eşkere dibêje bi hemîfe salê xwe ê erebî û ê kurdî بله کرم بک هفکار من دنگ هگر کار من هێزێ سووریا او دنگ گو دوباره به ریل بر بگرن زان چاراکی ببینن دنگ تا باشته کاک ناصر بله بردوام چێبوو چێبوو نادەنگ چێبوو دەنگ چێبوو مثلا تورکی هەیە ji destpêka ketina Tirkî de hêzê Sûriyayê Demokratîk Tirkî wek qewetek dagirkerdî diye êsta jî wê dagirker dibîne eva ji aliyê me de bi tevayî herkes dizane alaqetê Tirkî bi Daişê çi qase bû û Tirkî çi qase hizmet ji Daeş kir ji petrolê bigire heta wekî din ev Tirkî di tarîxa vê şoreşa Sûrî gişî de ji roja ewil hetanha ne isbat bû ne dostekî dilsoz e ne insanekî kar kiriye ji bo xizmeta vê şoreşê ya xizmeta vî miletê hanê ji ber wî sûciliye li dijî Kurda jî li dijî Ereba jî li dijî şoreşa di bajarê dijî çêbûyê li dijî mentiqê Kurda de ji ber wî hawî jî Tirkî ne divir tenê de di Iraqê jî di dostekî ne sîqet pê nayê ji ber wî hawî Amerîka ne ji têkeve ji ber ketina wê Iraqê wê mişkila derxeve ketina wê Sûrî de mişkilê hîn mesir ji Iraqê derkeve ji berge erê ez tev li mamoste rêbuar dibim Amerika devletek mezine dixwaze Tirkî xwedanrola stratejî dema pêş de piştî Daişê de ji bo tewazuna herêmî jêre muhim ji ber wî hawî dixwaze Tirkî razî bike lê tu hêza wê de tu ne jî gekaribê êrişî Reqayê û rizgarkirina Reqayê bike ji xeyrî Hesedê Tirkî ne alternatîfê Hesedê ye Tirkî nikare 8 kilometr têkevê Ereb û Kurd tev de wê ji wê rabin ancak ev edaa Tirkî dewleta Tirkî باوریا و به دولتا ترکیه نایه و گوت بهش بر بریان ها ازمونا و دگل هيا دکتور حیا چقیسی باوریا و امریکا ته حیان ها هماهنگی کار سر درجیا چند سالات نافبر و دهیه حتانها اعتراف به فدرالیا نهاتی کرن گهم براوانیت بردت کن و شهید دانینه حتانها ونکار من جنیت حاضر ببن هگر سر وی خالج بو بهترن فدش دمه مینن بری گم بشن نافبره هگر تبرسه بده بله تمام بس تمام دقائق استمام بكم تركي نه ثقتا مجبين ثقتا امريكا جيبين يجبر وياوي كريارين ها امريكا دخواد بير بك دخواد تركي هنا كي احتواء بك جيبوا تخريبات يا تركي دك بدستكنادن ها مسألة فيمانية بقصدر اتفاقا مع شرب ديجي داعش بو افشاري ديجي داعش بقرا حتى من بيجي هاتي رزقار كرن مناطقي هاتي رزقار كرن هاتي باراستن حتى انها تو خلاف دويها فيمانية شيء بويه ونقشي وديتن وعوده ويهاوي هنا مسألة جنيفة أشكرية مسألة اعتراف مسألة كردي أشكرية أوانا هدي دقناعات مادك قافتي هاتن آفتن وقافي جديد يجي واتوا مرج بر أمريكا دانينه درباره اعتراف بكرنا فدرالية وبشدارية جنيفة دكتور بكرتي مشترقو تفدمي اف شرطي هاني اشكره داخل سن اورتيد دفرجي دي فرقاب ابتن ابتن هگر از بين بيراته او اتفاقات سري د اورتا روسيا و امريكا د گجبو سوري چه کربون دوي دره هاني دي پر اشكره هاتبو خيا کرن فدرالا سوري تدهبو و تبليبونا كرداج بو جنيف تدهبو بله بزلالی گشت دکتور از بچم ناورکه هفکارم بجن ناور و پشرا باسیروش بردوام دکه باسی روش بردوام دکه درباره اپراسیونا رقای براورد کرنا اینها دگل اپراسیونا موصله و پیش روژا داعش لدبره و دگرنجم مظهر باگلی اندام جبهت آک پارتی جی انقره سخوازم درباره بجداری کرنا وانا و همه هنگی دگل حسده ده بریان ها کاک مظهر آلدار خلیل لسر تویتر خوان بیستان دبو گرک ترکیه سپاسیا تفدمه بکه حسده بکه جبرگو سینور پاراستنه و سینور آرامه Türkiye çima hemahengê digel vê aliyê de nake ku sînor parastiye û tu gefê jî li ewlehiya ya Tirkiye nake. Peki beno avil va PKK va YPG ji zamanekî zû da
لقرا پروپاگاندا کارش لسر دروا تشتکی پری مناسبت تم دویژن که هم دکتر نکی داره دویژن که الفت ترکیه به داعش راه. اف چطور دولت که ایرش که ترور که پشتواری دیواره ته دهندروان دا بمبار و دتقلی و کساد کجی. با تشتکی پر مناسبت سازه. لیوالا داره که استیده کسی که تشتیوانی مرابطه از وان را تشتکی مناقشه ناکم. از ما را تشتکی خبر نادم. کمبزانی و کسی که لدیجی ترکیه تشتیوانی داره و تشتیوانی پروپاگاندا رش بمشینه از و اوانا و پوزیشونا دا دوی اویدا نمیدینه. براستی از خازانم و از وقتا کل سوریه بمبا داعش تقان از چون و اپوجینه و پککلانال و درجه گوتن که کامپ داعش ترکیه هنه. لبله مگو که اون رواره من نکن اون دروینن اون کسی مناسبت سازن. اب چاول بر هنه. از هفید کم او گوتنین ین تشهیر ین خبرن ین نشرین کاک مظهر نیم بکارانین نبه پرسگریکا کا شخصی نبته و میوان منیده او پرسا گم بکر او آلیه گو ایرو سینور هشتی سینور کا آرام به چما تنسیق دگل نای کرن یا پگه و گوتزانه و حسده شر دجمنه کی هبش یا دوره دکه کاک مظهر. از وی قبول ناکم. از وی قبول ناکم. او کسی که ببیجی از بیرا نقاشی ناکم و نتیجه که از قبول بکم. او ترکیه لدیجی کسی چکدار لدیجی کسی شهردار دسکینیه. لبله جبوی کرمانجا نینه. جبوی اپوجه جبوی پاککه ترکیه دسکینیه. که کرمانج تشته که بدست خواهکن ترکیه پی فخر خواهده. پی کیفی خواهده با. لیبله او کسی که به نوی کرمانجا خونه درجینن به نوی کرمانجا شر دکن لیبله تشتکیش کرمانجا را ناکن ترکیه دیجی وان دسکین ده او تشتی وانی گوتنی وانی نمناسبتن ام چما دیجی ترکیه دبیجی ام نها اپراسیون رکه دبیجن لیبله رکه کی هیا چه دبیجیه ام به مناقشت کن چما زمانی خاطرجه ترکیه کن ام بین سر مشارف کاک مظهر جبو بهتر ام وقت ام وقت وندانه به بهتر ام هلوست ترکیه جبو ترکیه ام هلوست ترکیه زلال به ترکیه ایرو حیا 9 کیلومتری درباسی سوریه ویل دورا جرابلس و اعزازت خواست برای خود بده با بیشش بود درخصنا قفا رخصين تروریستی داعش پشتی قف نمینه ترکیه و فکشه بله بکشه چما يعني تركيا هر الوی دارد که چر بکه يعني اگر بجداری اپراسیون رقاش بکه و فکشه بله برای وکشه چما بنکشه که حیانی که ترکیه لدیجی ترکیه کسی که شر نکه ترکیه منها اپراسیون لروسیه چد کیه نها اپراسیون لیونانستان چد کیه نها اپراسیون لارمنستان چد کیه نه چه نکیه چمال ورچد کیه او کسی کل دیجی ترکیه شر دمشینن لور هلنا خالورن ترکیه بویوان ور اپراسیون چد کیه چه او ترکیه هیا یعنی ترکیه دهندری خوادا پرزدن خواه چکر ام بیجن ده اوا خواه آسایش خواه دست خواه خست اوا قدان ده هر جه که ده اپراسیون بکه تشتی که ور تننه و پروپاگاندی وانیل دیجی ترکیه کن جبوی کل اوا او کسی کرمانجا کل ترکیه راحتیه خواه دنیل ترکیه که پوزیسیون خواه چیش که پیش تا چونیل دیجی وانده ماشینه تشتی که ور تننه يعني لسر هندوري تركيا هي لسر روشا امني لسر روشا اولهيه هندوري تركيا هي فيغافيش برغو امريكا هايداري دايه يعني تركيا ماما كيكي نهضلش ميزك على بلد تركيا اوبراسيون كم مازال ديجي تركيا تشبيه يعني تشبثك دربه بيه تركيا دخازيه كو براستي ولد خدا بديمقراطي ببراتي به مافی مروفا سیستم که هر کسی ام بیشتر پی فخر خاطر ور آوا بکه یعنی چه کی وانید ماشینه ترکیه خواهی که کسی تعداد دوام وانا بسکن نلور چه کی پری معصوم دبیجه که لیبری از چه کی چند دقیقه مدبر بیج گو از جار دبیجم نه و پککا و هدف دبیجه که ام لسوریه کرمانجارا ام سیاسی پوزیشن که آفات کنه و نراسته 2 میلیون و 3 میلیون کرمانج لبرهره نه دبن دستیوان دا 5,000 کرمانج تنه نما ابنی دیگیل کنه هن الهرمی کردستان نمیل ترکیه نه اف چما تجمان راد خازی کو پوزیشن که چه بیکش بن دستی و درفنا تینه بره اف چما درفنا دارن هرم کردستان بله ام فکر انسان بجار خواکات مزار او جی خالاتش زلالی گشت تطرس هي هجر ام بیژن رکفتن چه بود نقبا انقره واشنطن ده
ئەنقەرە هێزا تورکی دەرباسی ڕقا ببە پشتی ڕقا ترسەیە نابەرە ئارتێشا تورکیە و تهێزن دنیێن دەبەرێ شەرت شێ ببە. تجمع پرسیکەیەکە بەێ کەرم بە کاک مزار. نه از بێژم یعنی تورکیە ئەمریکا ئەوا و تورکیا ڕامبێژن حەدانی نها نەش بۆی وەختا کو تورکیا دەخواست و ئۆپەراسیۆنێ لە سووریە چێبووی وەختا کو تورکیا دخواست لێ دەرێ بێژم بوارە ئیتفاقەکە چێ بکە ئەو وەختا کو ئەمریکا وەختا کو تورکیا دخواست ئەمریکا بڤی تشتی ڕازی نەدبوو نەژ بۆی کەسێ لێ دەرێ کو دخوازیل هێلێ وان بسەکنە نەش بۆی بهاوی ji bo tiştekî dibû yanî ji bo stratejiya ka dibû wexta ku Amerîka û Tirkiye em bêjin di mayên wan da li Sûriye nîz'a çêbû ji bo ne Kurmanca û ne ji bo Tirka û ne ji bo Ereba û ne ji bo Esed ewa Esed bû yanî ne ji bo ji bo tiştekî dibû lê belê kîça va tiştana ji olê rabûn ve çaxê operasyona ê bi hev re îtifaqê çê bikine li Reqê bim êrişê bimeşîn. Belê Kak Rêbar ez ê vegerim cem te هنگ وەک گوتەژی متابعە کرد تەشەنوجەکەی نەقەبا ئالیان دە بەلکی ئەرکی ئەمریکا زەحمەت بش بۆ پێکانینا ڕێکەفتنەکێت نابەرە ئالیاندا هەند چاودێری سیاسی بەحسا شێوازەکێت کنج ڕێکەفتنێ تورکیە بە فڕۆکەیان بەشدار بە بنگەهێن خۆنی سەربازی بکە لەبەر هەفتپەیمانان هێزەکە عەرەبی نێزیکی خوا بەشداری پێ بکە ڕقایەدا حتاش خێسی تبینی سیناریۆکە نێزیکە ji pêkanînê cêbijîkirnê. پێش وەڵامێ پرسیارەتە بدەم ئەس بینم و ئەساد بینم تعقیبێکی سەر ئاخفتنا کاک مەزهەری تورکی ئەس بینم تورکیە ئەگەر ئەم پۆزیتیڤستی ینی قسە سە بکەم شێوەیەکی ڕیالیستی تورکیا وەک هەر دەوڵەتێکی لەسەر ئاستێ نیزامی ئەقلیمی بەرژەوەندیت خۆ هەیە یەک شووە بەرژەوەندی استراتیژیک تورکیا لە سووریا و لە عێراقدا هەیە بەتایبەتی ئەگەرم بەسی دۆسیا سووریە بکەین و ڕقای بکەین تورکیا دەزانی کو یعنی سەرچاوە هەڕەشە بێژین ئەو ئالیە هەڕەشە بشێوەیەکی پراگماتیکیش سووریەوەی بۆ سەر ئەم بینن و تەشەنەکردنا پرسە سیاسی لە ڕۆژ ئاوای کوردستانە لە فیدرالیزمێژی لە ئیدارەیەکە کانتۆنا بۆ ئیدارەیەکە فیدرالیزمی ئەو وەسا دەبینی و ئەو هەڕەشەیە سەر ئەولەهیە تورکیا سەر پارچەبوونا تورکیا لە دبایدا بەروێ چەندێت ئەز نابینم تورکیا وەختا تەدەخلا سووریا بکە بکشێتەوە تورکیا ئەز نابینم بکشێ پێچەوانەوە ئەس بینم تورکیا وەختا تەدەخلێت کە نەها تورکیا لە من بجێ هەیە نەها تورکیا لە عەزازی هەیە نەها تورکیا بەرەو با بچی نەها تورکیا بەرەو وا ناوچێت و نێزیکن ji کوردستانە ڕۆژ ئەوەیە ئەس بینم مانا تورکیا چوونە تورکیا بۆ وێرە هەبوونا تورکیا بۆ وێرە بشێوەیەکی دیفاکتۆ لە پرسێ پۆز داعشدا ئەو مامەلەکی سیاسی دێتگە تورکیا هێتەکردن سەر ئاستێنی و دەوڵەتی سەر ئاسێ ئەقلیمی تورکیا بۆ هەندێک و ڤەکشە لە سووریا لە پۆز داعشدا ئەو دەعوا هەندێک زەماناتی سیاسی کە ئەو بخۆ سیاسەتە ڕاستی ئەو سیاسەتە کا زۆر عەقلانیە تورکیا ینی پێڕابیە ji بۆ بەرژەوەندیا خۆ ئەو شتێکی gelek نۆرمالە تورکێژی بۆ بەرژەوەندیا خۆ وەک یەکەیەکی نێودەوڵەتی وەکو دەوڵەتێک ڕۆلی خۆ بلێزە چاوە ئەولەیە خۆ بپارێزە استراتیژەتی وچنە تاکتیکی وچنە بەروێ چەندە ئەز نابینم کە تورکیا ڤەکشە هەبوونا تورکیا لێرێ دەلالەتە لێ چەندێک و ئەف ناوچە و ئەف دۆسیە بۆ تورکیا ژلوڕووی ئەولەهیەوە ینی باەخێکی مەزنێ هەیە شێوازێ بەشداریکردنێ سیناریۆک تێ پێشنیارکردن یانژی تێ گەنگەشەکردن تێ بەحسکردن حتا خێسی ئاگۆمە بەحس کرد تبینە چ قاسە نێزیکی ژیاریستێ گۆ بێ پێکانین ئەس بینم بەشداریکردنا تورکیا لە چەند قادەوە ئەشێم بەحسە بکەم لە ئالی سیاسیەوە تورکیا بەشدارە لە مەسەلا سووریە بگشتی و هەروەسا تورکیا نەها حاضینا معارضە سووریە لە تورکیا تورکیا ینی ڕۆلێکی یەکجار مەزن هەبوو چێکردنا معارزێ و ینی یارمەتی پێدانە یارمەتی و لۆژیستی بۆ معارزێ ئەو بخۆ دەورێکی مەزنە و تورکیا لە ڕووی سیاسیە دەبینی هەرسا تورکیا بەشدارە لە معادلاتی سیاسی و لە ئەتفاقیاتی سیاسی و تێتکردن لە هەمبەری سووریا و دۆسیە سووریەدا لە جنێف تورکیا حاضرە لە دەنەهادا حاضرە لە جنێف دوادا تورکیا بە هەموو ئەوی دیخواتە تبینە بەشداریکردناوێنە حتمیە ئەو بەشداریکردنەکە بێژن سیاسیە بەشداریکردنەکە سەربازی هەیە پشتێک و تورکیا تێکەلیت خۆت گە رووسیا چێکرد شیا بەشداریەکە سەربازیشی بکە یاخود
مثلا من بجش دست حسده و YPG ستاند او کی ستاند او ترکیه ستاند به آلیکاریا معارضه کرد حتی وکو شاستن بشداریا ترکیه دو سوریه دا بشداریا کا سیاسیه و بشداریا کا سربازیه دنها دا از بینم جواد و میکانیزم او جبلی وکو ترکیه دکاره مثلا رقای دکاری یارمتی هاف پیمانه نو دولتی بکه مثلا او قاعده خوی سربازی بکار بینه او زاویه خو نزیک سنور خوی جغرافی نزیک بکار بینه جو کو هاف پیمان نو دولتی استفاده لی بکن بس بشيء كي قشتي تركيا رولك بليز رولك كارد بينا ج دوسيا سوريا باش داري كنا تركيا باش داري كنا السياسي وكم باسكر وسربازي شدنا هذا بله كاكربار از هرم جمع ناصر حاج منصور از باوردكم اخافتنك تعليقك باش الجمع هنا از خوازم ويبرسي بكم هاجر الدكتور حاضرش قامشلو دبیجه وینه هاتی خود کردن از هفید کم بگریدان جبر کو هن پرسن مابون بهتر ام خوازن زلال بکن هلوستا حسده جار کده کاک ام بحثا و که بکن هجمارا کو دکتور ناصر جی بحث کرد و اعتمادا نصر هجماری اعتمادا سر تکتیکی حیاش خیسی تدبینه و به هجمارا ایرو کرستین لبردسته هزن هف پیمانان کارن رقا کنترل بکن اگر ام براورد بکن بموصله بله از بینم کو اراده کا دولی اقلیمی هی بو لناف برنا داعش او پرسه یک جار مازنه اف اراده وساکر کو ارزیتک وساچه کر کو تواوی آلیت بشدار دوسیا سوریه دا لسرویخ چنده بسکنن و اتفاقی سویه چنده بکن کو داعش پیوسته نمینه لسوریه دا او خو او اراده گلگ مازنه پیش دست بکرنا پروسا رزگار کردن رقایج دست داعشه یاد دو دا از نبینم کو پرسا رقای وکم من دست پیکر آماجه پیکر جه هجمارا چک دارد داعش دا الرقای ام زانین کو لموصل هجمارا کا یک جار مزن داعش کاری به خوب گین تا سوریه خوب گین تا رقای لبله وکی من باز کرد او تواب تکنیک سربازی کل دست هیز شرکر دایله د سوریه ده و تحالفات دولي ده از بينم كده او حسم موضوع رقائق تبي هبونا كسن سيفيل دنافا باجار جهان اللي غور وطاماجا بيكر به تكنيك كوانا هبه از بري خدم جم دكتور ناصر گوينه هاتي ام فدي جبي من بريكو ديساكي ببره دكتور دما دسبيكرنا اوبراسيوني بورز زبستاني دسبيكري هزن هبيمانان هزن شركر بيتر دمن گنجای دگران مینا بوهاری یان جب کمانی هاوینی نابینه اف دما گوهاتی فرض کرن دمک نگنجایی ده زیانه که بگهینه هزن سوریا دموکرات بریوی از خوازم تک کلمه که میوانه و ترکیه بیشم از هفید کم برسیجی هر دو چارچوبه تمام تشکینا بجم بله بکرتی ام وگر سر پرسه بخواش با فیدش دمه ببینن دکتور بله تمام او ایریش یک گرن تنه لفظانتیک والایه خوزکا قالا 4000 گنده وی حکومتا خوشه و تاندنه وی اردوغان شو تاندنه قد خوازه شي بك ازي بتزيد درباسكم مساله شر ومساله شرط جوي افانا بتاثير دلن بلي جارجارا بيج دارن جارجارا باج دارن de tevayî van şertê hanê de me hêzê Sûriya Demokratîk şer kirine tu zêde mişkilak ciddî çênabe xusûsan ge teknolojiyek din hebe xusûsan ge araj û gerecê vî îşê hanê hebin erê piçek zehmetî derdixînin newek buharîne newek havînîne ancak gerek mere wê jî ji bîr neke ge wek min got eva gava yekem ji vê operasyona hanê dest pê dike heta tetwîq heta fesilkirina wê heta ge derdora riqayê bê girtin ez bawerim wê zamanekî baş derbas bibe ewa jî wê hinekî şert پی بگذارن تفی هایی کشیدی او شرطی هانی نه مثلا جدیه ancak از خوازم در نقطه سیاسی بیشم ترکی گته که نه مثلا کتی بعشیقه نه مادر که بری گو ام دکتر بری دیسا که بگر مجرا ترکیه مجار بالی کی دو ببن دکتر دب ام جار کده تایبت لسر مجاری ام بسکنن اجالیه تکنیکی و دبیجن اف دم جالی امریکا بهاتی فرض کنش بود دموکراتیش خور فدا که ببین مثلا هل بجارتنان ده از وی تنی باور نکم
جبر شر موسر شركي مزنبو شغل ديمقراطي كارج وفيدا بكن جبو انتخابات او بالكلينتون وشارو درباسي يعني شار روجي جماعيه جبو انتخابات او مساله حلناك عنجا قناعتي مده بلكي تشكيدنها بدورتيده تغيرات معادله جهرتنا معادله هندري سوري ده خصوصا ده هندري حلب ده هناك معادله وكانه بين جهرتن بفان انتخابات امريكيه هجر تجوهرتنك معادله حلب تشيبه چه راسته جوهرتن و تشيبه توازنك جوهرتنك معادله شرقي حلب تشيبه يعني مثلا عجبا شو قاسي روسيا وامريكا ديسا فقرن شارع سريك سياسي جبو حلب وجبو تواي سوري ياخذ ناوي توازنك دين شيبه روسيا مثلا امريكا حلب ودر دوله حلب بيتر كنترول بك كنترولا منطقي دن بشكل كيدن بيتشكرن جاليه عسكري ذا ازقلك بكرتي خاصم دكتور بريغو ازبداوي بين جاليه عسكري ذا رقا گرنگترش بو كردستان روجاوا يانش اف هزي گوتن آماده کرن و بری خوب دن مرگدا و بابه مفهم لك سوالاته جاليه عسكري ذا كي جان گرنگتر روجاوا كردستان را باجار بابه جبوگو کوبان بعرف فرين فيگردان يانج رقاي نها ابنائي وين معني قام تصير رقاي دمج باب هاتي بردان دمج عفريني هاتي بردان اولويات هنا اولويات يا شوانا بله شرطك ما اساسي دول يك جوان اولوياتي هاني بقى رقاير مساله حلبه يبطى تشكي دبيجم عفرين قالك نكف چمبر يده عفرين بله قالك سباس دكتور بله از بري خو بدم انقره جي نرينا تبزلالي گشت جم مظهر باغلي از خوازم يك زانبم هن چادر سياسي دبيجم كو سياستا انقره سياستك متخبطه تبل هذا شرب بعراقيا جي دفروشه ايروج المانيا دغوت تيرورستان دحوينه لبلکه که ولی براستی یعنی برای من گفت که 4000 گنده ترکیه شوتاندن او کسی که گنده کرمانجا شوتین خدا مالوان بشوتین ام نل جوان یعنی تشتکی ورگاتونه اگر تبرسبامه بده بهترش بو دم گلکی کرد مایش بوت نارینا خواب بگینه از همه پر سر من اما کرد آسی از ببیجم که نها دماین ترکیه دا دواله اروپا و اودا جبوی وقتا کو ایرشات ترمه 15 مه ایرشات دربه کو تشبث بوی براستی کریزا کو مزن دماین ترکیه و اروپا دا پر دواله دا چه بیه لیبل جهاف ام بیجن یعنی جهاف هاف گلکی استانک چه دونه یعنی گلکی کرتی کاک مظهر دمام نما طبیعی اما مقدان يعني تشتي كوبر طبيعي دبينا جي حسيات برتا و مناسبته بيه جبوي بي هاوي جاوي هاف بر حساس دبنا قالك سباس مظهر باغلي اندام جواتا اك بارتيج انقري باواكي زديت تقلمده بسباس بو دكتور ناصر حاج منصور شورمند فرمانغها يا گشتي حسده قامشلو قالك سباس بو ريبوار بابكي شرازات تايواندي ناب دولتي شروكاري سياسي قالك سباس جبو تبليبونا و باسی روش ایرو بداوی هات سپاس بوجی گو حتانها هم بینیریم.